what I'll do is I'll introduce you to David Penoff, who is part of the subcommittee of Sloboda, and he will let you know what type of songs or dances they will be dancing and so forth. So please put your hand together for David Penoff. Thank you very much, Faye. On behalf of the dancing group, we'd like to thank everybody for coming here to support us this evening. Particularly thank you to the President this evening for his kind words in his opening. We very much appreciate it, and also the support of the Executive Committee in our activities and everything that we do. We also have a number of sponsors who we'd like to recognise this evening, and of course our dancers. But I won't hold you here for too long. I'll just give you a brief walkthrough of what we're going to be performing this evening. We're starting with Zapojas Oro with the seniors and intermediate group. We have Crnogorka Oro with the junior group. The junior group will be singing a song, a Macedonian traditional folk song, Snošti sakav da ti dojdam. The seniors will be dancing Lazarenki, and then the seniors and intermediates will be dancing an Oro Rum Dum Dum. I'm going to now introduce it in Macedonian, but thank you very much for your attention. Добро вечер, почитувани македонци. Добре дојдовте вечерва на австралската божикна игранка. Од името на игровната група сакам да изразувам мојата благодарност кон председателот и исто така кон управата на македонската општина за Аделаид и Јужна Австралија за вашата поддршка ова година. И се надеваме и понатаму на вашата поддршка и со заедничка соработка. Исто така имаме неколку благодарници да доделиме вечерва на нашите спонзори. Исто така сакаме да им доделиме награди благодарници на нашите игрорци вечерва. Така ќе ве замолам за вашето внимание и понатаму. Вечерва игрорната група ќе настапат со 5 ора и песни. Мислам, првото оро е Zapojas, второто е Crnogorka, третото е песна од најмалите, тоа е Snošti sakav da ti dojdam, четвртата е Lazarenki и последната е орото Rum Dum Dum. И така продолжуваме натаму. Аплауз за нашите игрорци и добре дојдовте.